Kuyingane zakwethu-ke nginibingelele nginamukele kuzo zonke iy'ndawo la kuzovunywa khona le video igama lami ngumsizi aka Nkosi admin. Uma uqala ngole kule channel qinisekisa ukuthi uqinisekisa subscribe uzokwazi ukuthi uthole zonke izinto engiy'phosta kuyona-ke le channel. Iy'ndaba-ke zibuhlungu ukusabalala-ke kwevidiyo lapha-ke ey'nkundleni zokuxhumana yabantu besilisa-ke abango-taxi rank abadutshulwa noma-ke o-rank manager abadutshulwe-ke babulawa lapha erenk midway mall lapha-ke eNewlands West-ke. Isidumbu sazidindilizile-ke kwey'ngane zakwethu ngendlela-ke exakwayo ngisathi ividiyo yakhona isabalele ey'nkundleni zokuxhumana inyantisa-ke igazi wey'ngane zakwethu ngabe siyayiphosta la but ngenxa-ke yokuthi-ke ihluku kakhulu ayivumeleki ukuthi singayiphosta la. Kanti abantu bapholeka nje ey'nkundleni zokuxhumana ngalo-ke lalu daba nangoba uthi ngiyafisa nje uhulumeni ake echaze ukuthi sidayiselwa noma-ke sidayiselwa ukwenzani isibhamu-ke e-South Africa. Nangomunye uthi shwele baba iba nomusa-ke kubantu bakhe. Hlala phakathi ku-comment section yizwe ukuthi wena ngicabangani-ke ngalelo daba.